Myanmar buena nitin Mipuiin te chuan noran huaihawta sipayan du lo na lantir na le nun phung tikhailak tura anchet dan dangdai zual thren khatte kantar lang masanga boruak inlum le dan thren khatte le Mipuiin tanpuina andon chungchang tein kanchun zom le ngaldonia March ni riat thotran ni hi International Women's Day ania mei chetam takin nor kong zona ma anruaya anpon fen thamei anti te chu heni pual hian fleck angdewa mangin anron tho chua puya anpon fena hian sipai hruai tu te thalak chu tartelin hei hi inza lo na top lantirna ne mei chepon fen tar hi karmasa tangkhan alar emema thamei hi mipa te pon fen ne na suk pol andu lo baka mi pakong chin aya sanga anzar ngai lova a hnuaya lu phei chu van duaina thlen tu emo an van neina ti hniam tu emo an ngaya mei chengai nep tak sipai te run luina tan le ti buaina tan karma salama khan sipai te paltlang ngei turin kong sira thingkunga inzarna siamin kholaya ponfen hi an lo zar tlar dul towa sipai te hian paltlang ngai chuan tin re chungchungin an thian sok mayane ponfen zar hi sipai tan achimom hle wangin hetatrang hian mun ranga an jing zuita ponfen ba ka hian kor hnuai te po anzar tel thin voina phei chuan meiche chakna lantir tu atan an hmangane Mipuiin khom na sipai lir thei lu thei lo na tura barricade an siama heng ponfen te hi anzar thina sanitary pet phei chu atenin anten ngoi ome Mipuiin te hian sipai te tial na tan pet hi barricade siam na te an hmang nge a pui thu na larun tak sipai te tan chuan ngeyom tak turane noran huai hotir khan general min onglai nga thalak chu Mipuiin te hian kongpuya an belchiam maya thalak ra hi khovel mun ranga inza lo na le indiriam na anga ngai thin ania bagdata hotel pakhata sadama chuan George Bush thalak chu chuata alobel to ani kha chutiang deu bok chuan sipai hruai tu thalak khi sipai ten an ra ngei turin Mipuiin te hian an bela sipai zinga raplo tura hel ram anom lain rap ta ngau tok anom boka atamber chu sipai te hian an thian fai thina athala khi an bel nem em awangin athen ringot po hau tak tham tak turane thalak bel hi chu khomai thei ania wangin tire theilowa a omreng theinan kotler then khata chuan rong tein anjiaka minonga thalak kholaya anbel chunga hian then khat chuan kete ansil boka tuyaya beer le zu te an hmanga an beer le zu man te hi sipai company te siam chuanin sipai sumlak luna kan nual suate tilan tir tuane general minong lai nga thala khi thlan muala bel kha aloni to bok khoi muna nge ti hi an puang zar chi alova karmasa khan thlan mul pakhata thlan om zonga a thalak chu an tarvek maya he sipai hruai tunun rong le thu nei na du em hi thi se an ngoi tina ani baka a thi hnuwa thlamuang lo takin chol se an du tilan tirna ani ber ome hei po hi athalak soisak tur tu tan chuan ngeyom ve tak tur chu ne sipain mi tuitlak na hlo an ka chua silai an me pota ka khan nor huai hotu te chuan in ven dan kong an da ve ngala an pun khom na tur hi an lo buat sailok thin ani kha mi tuitlak na hlo silfai na tur hi kholaya le kong hung na borvela saranga tuifunin an chopa mi tuitlak na hlowa wanga an tlandar chum lo na tura anti niin sipai te man ruain omzia anei lo na tura anti anitel bokome sipai dang tur hian mun than khata chuan kholaya balu le leithun kha ip ti borvelte antianga an du thona dewa chuan leiro chan an remin lir theitan paltlang harsatak turania leiro chan hi sipai te anron hnai zela in pom chil anga yani chuan sipai te tong na tan
ahman ngal thei don bokane kongsira buddhist sa khozui tu trong trai na lo mang to kanom lain doi thiam ten sipai te an lo doi ve mek boka noran huaihawt tira khan kholaya lir thei chetlat mai te traffic jam tura purun sen le bu fai charte in thuam danglam na le omzeril tak nei nuizat thak boxia sipai du lo lan tir na te kan hmunual towa khovela nor huaihawt na chuan Myanmar hi akal pui danglam berte ji ngami anita hial ome sipai lam ve thung hi chuan mipuia launa tu tumle tharum tho bak an thiam velo nizan khan rengun khopui mun hrang-hranga silaya puaka damdoi in te an bein na thokle damlote kutthla kan nei nuala mipui te chu thlabara siam antumin zana thinthia mungam lova in hlautir antum hle masen malak na hi athok thawak lote po ani mai thei atuka nor huai hota pung khom hi an la thanem em thowa zinga tanga chuak khomin sipai luti hai tham chu khosang ranga hian pung khom tur an la om rengane sipai te hian covid-19 vaccine chu damdoi na tangin an ru chuaka mipui lamin an la dong ve meulo heng damdoi tamjok te hi India in mipui man tura apek te ani nge damdoi in ba ka hian zirna in te chu tuna tharum mangin thunun antum le tran nia soyania damdoi in a thok te zirlai le zirtir tu te chu henor huai hotna hian ahnar kai tu berte ji ngami ania wangin chet heilova siam antum te po ani mel hle heti lai hian mitkina lama voin khan tharum thona achuaka sipai kutuarin mi pahni an thi le ne February thatoble March thatira sipai te hi daweya anchena hle khania voin khan hebial in khwar helpol silai keng current National Liberation Army Brigade 4 tele an helpol current National Union te chuan mipui kongzo te chu an veng thap maya mipui te hi silai keng helte hian an hual tlatawangin tharum thona achuak lo chiang hle mipui te hian ni tin nun phunga harsat na to pakhat tan neya chu bank atanga poisa lak chuane bank tamzokin poisa an pe chuak theilova alak chua theina omchun AYA bank chuan ni khata account khata tanga lak theiza tur an bithlia chiat singa velane internet amuang nen poisa lak chua konga hian harsatna antok mek ramdang atanga poisa thon lu turin AYA bank chia hi tundin huna ahman tlak boka bank function mu mal lo hi sipai lam thil ti ni chuan mipui te tan noksaka che ta tumna chi khat tani theya na thokte an norawang ani ro chuan video masalama kantar lan to ang khan mipui harsatna thlen lo zonga in herrem angai don niin alangane mipui te hi democracy swal ko nga hian an mal lo ti lan tir tu chu tanpuina an donane UN le ram sang te chuan sipai an ron do puita tina lam ni lovin ram chung le rampo na tangin mipui te puina tur tanpuina sum alut zungzunga hei hi an mamo em bokane civil disobedience movement atana in pe tamtak hi sarkar na thok kania athen chuan thlakata chiat nuai ni le singriat borvel te an hloa sipain in na in zom lowani chuan hloin la tolowang tin avau bok kani kha an nei zonna an sum le pai nar atop le top lo chu nora an tel zui lovin ashil don tinania CDM hi an kalpui zel theina turin tanpuina sum chu an mamo takzet zetane February thalai hol atang khan politician tele milar te chuan nor huai hot tu te pui tur hian suman lo tho khom towa ram sanga Myanmar mi le sa inzar phar te chuan sum tho khomin vebur khon tu anom boka vebur khon tu pol pakhat CDM Myanmar engineer te chuan chiat makta duai somnga borvel chu February ni som paruka khan an nga towa CDM atel te zinga mi zaruk vel puyan ngai lain
an sum mu hian mi zathum bor vel an pui thei don nin an soya sarkar na thok an norawanga hlolak tur nei lo ten he movement hi an kalpui chhun zom zel theina turatan ramchung le rampon atanga tanpuina suman mu te hi an hmang tangkai hle ane tanpuina sem chua hi social media kaltlanga poisa in thon na KBZ pay an ti hmangin an sem chuak thina sipailamin hei hi an chakna hnar poimo takani ti hriain poisa in thon na hi an ron ti buai ta chat nge nge a sumpe chuak tu te chu sipai bitum an ni theya wangin an din hmun a him lo zuala tanpui tura hian mirin omlo lo telve theina rem chang om boka wangin tanpuina sum don le asem dar dana hian kalphung felfai le mu maljok an nei angai bokane ramchunga sumdong hausa te chuan sarkar na thok thren khat te chu an chomin an tuam hlom top maya kongzoa nunna thap tele na thok du lawan nuar tenen CDM a hian an poimo dan ai nangreng ome ramchunga chawni lovin rampon lam Thailand US le South Korea a Myanmar mi le sa te chuan ve bur an khonin poisa an tho khoma South Korea lama hian chiat makta duai somriat pathum bor vel chu February thla khan an nga man towa Los Angeles a makta duai somriat pali bor vel an mu bokane heng rampon tanpuina sum mu thon lu konga hian harsatna an tok thung achan chu private sector bank te an nor telwang ania bank te hian kan function thatlo phot chuan sipaitan harsatna lian tak kan thlen theyang an tiwang ania an nuar hi khandai hriam ton nang deuh niin sipai baka Mipuiin an torve theina lai awmane mase rampon atanga mipui tanpuina tur poisa thon lu konga hian an nuar hian thatjok na lai ania bank kaltlanga poisa khoi che chu chui thei ania wangin heng tanpuina sumte hi sipai lamin an lo hrengang ti hlawoma chuai chuan a chui harsa zongin lu tir thin ania ramdanga tanpuina sum tling khom te chu Myanmar a sumdona khoi tu ramdang company te hnena an peya ani hian Myanmar hian an pe chuak le thina hemi konga in nam noi company te chu Mipuiin an khwa khirang ti hlau oma wangin an ming an puang zar ngai lo bane March ni khata khan general minong lai nga chuan rampon atangin dan lovin poisa aron lut nem hlea hei hi chui chiana atop theina tura malaka ngai ani tina soya tanpuina sum lut hi sipai te chuan noksak kan tiin democracy du tu mipui te tha ti chak tu pakhat le antana thil poimo ani zia chu sipai lampo hian an hai bik lo tialang sarkar na thokte hi sipai te chuan an lo pek lo ti bor velin an rek theya an hlo telova anin todel thei chuan sarkar na thokte hian nor huaihawt mangin sipai chu sarkar in rel bol na khoi thei lovin an la siam zui zel don tinania hetilai hian sarkar na thok abikin railway a thok tren khat te chuan he sipai sarkar phua chop hi sarkar tak tak ani lo wangin an hlomin pek tur chu kan la lowang an tingam ngat maya tiluina manga na thoai chuan an na tanga ban mai du te po anomane civil disobedience movement hi kum khat chuang akalangai don ta ani poin nor huaihawt tu mipui te mamo phuruk na tur tanpuina tling khom hi thilpoi mo ber te jinga mi ani don ti chianga sumbuai puidan mu maljok Mipuiin an man chua mai theilo tur an siamin ramdang atanga poisa thon lu hi an lamamo zui zel don bok niin alangane